Kia rite mai koutou, kei te rārangi pōti Māori o Tāmaki Makaurau. Nā te mea toko rima, ngā kaitono kei te whai i tō pōti. Ko Rini Kaipara, ko Pēni Henare, ko Hena Tāmaki, ko Sherry Lee Mātene, rātau ko Calvin Alp. Kaore rātau e māra māna ki ngā raru, me te wairua, me te ao o te Māori. Nō reira, me Māori, mā te Māori, mō te Māori. Koira tā te Pāti Māori, koira tāku anō hoki te mea e mōhio ana ahau. He oranga i roto i te ao Māori. Nō reira, ko tāku e hiahi ana kia herea te mana o ngā tāngata o te kāinga nei ki te tangata nāna te reo kei roto i te whare pāremata. Nō reira, kei te whiwhi ahau i te tautoko o te wā kāinga, māku te reo o te kāinga nei, kia tukuna atu ki roto i te whare pāremata. For me, it's fighting for those people whose voices have never been heard and giving them a place for their voices to be heard. And so for me, if I could get into Parliament and perhaps be a little squeaky voice for those people, I would feel that I've achieved something really amazing. Ka ngana hau ki te whakapātu kia Calvin Alp, rāua ko Sherry Lee Mātene, ki te kōrero mai kia mātau o Aukaha. Engari, ka auare ake. The time has come, it's not about me, it's actually about our kaumātua and our kōpina. And just like you here, it's about succession. Ono te kau ōrau o Aotearoa tāngata katoa e tua kokāna. I tēnei ruma tonu, i tēnei marae, kaore tētahi o tātou, I te noho i roto i wainganui rānei i te kāhui toko iti he whairawa. Ne? Katoa tātou i tēnei marae, i tēnei haora tonu, kei wainganui tērā ono te kau ōrau. Kei te marae orua pōtaka, Rini Kaipara o te Pāti Māori, ki te hui ki ngā iwi Māori o Reira. Ka mutu, koia te piki tūranga mō takutai Kemp, kua riro nei ki te pō. Nā reira i mā te huruhuru, ne, i reira au ka ki taurangi atu ai, ka whakapūmautia ko ngā tamariki, ko ngā rangatahi hei arataki a hau i roto i aku mahi ki roto o Pāremata. Nō reira hea e rā kōrero, mā rātau tonu a hau. He by-election kei te haere ake nei. E hara tēnei te prakatihi mo te kōwhiringa pōti e tū mai nei, hei te tau e tū mai nei, engari he whakangungu, hei whakarite-rite mo te tau e tū mai nei mo te kōwhiringa pōti. Kia peia i tēnei kāwanatanga koia, te aronga nui o aku mahi e huri haere ana ki roto o Tāmakimi. Kei te whai anō a Pēni Henare, i te tūru nei i pupuri aia i mua. Whioi i hinga ia ki takutai Kemp, mā te toru te kau mārua pōti noiho. Ka haere atu ahau me tōku whakapapa anake. Kore kau he tauranga. Nō reira kei te rere taku waka ki runga i te tai o moana, ngari kore kau he tauranga. Koe nā tāku e mea atu ana, me whiwhi tauranga, me whiwhi mana anō hoki o te whenua nei, o te kāinga nei, māku te reo kei roto i te whare. I had said to my husband at the time, you need to help some of these men, and because I had such a good role model from a father, I would give him tips of how to do things. Koe nei te wātua toru, kei te whai a Hena Tāmaki o Vision NZ i te tūru Māori nei. I tērā kōwhiringa pōti, ka mutu tuari mai ia. You know, even with campaigning, to me, this is not campaigning. This is about me just being myself, being a mother, a grandmother, and all of our children, we follow the same kaupapa, we're in this together, we work together. Koe nei te rohe pōti o Tāmaki Makaurau. Mai I piha I te uru, ki te motua waiheke ki te rāwhiti. O tira, mai te pokapū o te whaitua nui ki Manurewa. Kei konei tātou kua pai mai nei ki te rāwhiti, ki ngā TGI, ki rua pōtaka marae tēnei whenua, ne, I ona wā e kaha muia e te Māori. So to be honest, I wouldn't be being authentic if I didn't stand in this by-election, because they'd say, oh, well, why isn't she standing? You know, obviously she doesn't believe what she was standing for. So I'm standing because I do believe that I was genuine, and I am genuine. And see if I do some mai, see if I do some good, see if I make, you know, true on the things that I say. Me he mea ka tukuna atu koe I te tahi waka ki tai, ki te moana. Ko te hiahia kia hoki mai taua waka. Ki te kore, ka haere poka noa te waka ki runga I te tai.
Aha ko te aha, kei a koutou ko ngā kaipōti o Tāmaki Makaurau, te mana whakatau ko waimā hei me mapāre mata mā koutou. Ka tū ko te rāpōti motuhake, hei te rā horoe a te rā tua ono o Hepetema. Maioha Panapa, mā Aukaha.